uZahara ngubulelwa Mkutukana ndiyakwazi ukuthi umuntu ke ubusele 36 years njalo wabaningi bakwazi imbali yakuthi ke uhlupheke kakhulu ekhula lwana ntombazana wadubeka kwazi kwathi ke uSibu loNciza uThemba bevakatshele khona leGqeberha East London yakwazi South Africa khona ngale emaXhoseni bathola umntwana weXhosa le talent kakhulu babemthatha bazithi TS Records bahamba la ke eJohannesburg basebegcinezele album okuthiwa ke ngololiwe ngo2011 eyenza izimanga double platinum in less than 2 months into enzakalayo ukuthi babembona ukuthi ke lapha ke kule golide ngakho ke wayinqawula leculo lakho uyacula khona phanothi abantu bonke babengekisa bengangiboni kodwa ngalinda ngaze ngaphumelela khona phana kuloliwe lapho hlanganisela ke ingoma ezimnandi kakhulu ezaTshisa wafaka lenye ingoma loJoji Mnetsi lesishona leyana phakathi kokudlula phana i-album yokuqala ke lethu kodwa beselama album amahlanu esifa. Yeah, so manje qhubeka Tshisa. Yo bengithi nje umuntu ke osebenzileyo bengathandwa kuphela eSouth Africa bethandwa amazwe wonke la eAfrica eNingizimu Afrika bemthanda lapho Uganda uhambile eAustralia uhambile ke United Kingdom nganingi sike sasebenza la yaza buye eUK kodwa lapho engabona khona kulezinto ezasemkhathaza abazimamali sothi kade ke indizamthina sizokwe ishow esasi promote UK wagcine khuthe e1 eyodwa eLondon ngoba balo ukuthi akade ke iplane besithi bambona engodakiweyo akho bamehlise eplaneni yasebuya ke iband yakhe njalo wazolandela kusasa kwangikhona wasefike senza ishow eyodwa sojwayelana kanjalo ngoba sasivusana kangaka sithi ke wena Bulelwa wenzeni yonke into njalo waxolisa uthi awusuke wathi kodwa into eningi emhlupha ukufa kwasiswa ke ngengozi yethu ko ngoba ngakhulumisana naye ukuthi ke uhambe njani yenze accident silwana wafa siswa kayimthanda kakhulu so ngicabanga ukuthi kokana ikokwamenza kwamhlukumeza ngaphakathi ugcine sezinto ezingayisizo manje usele ijaka lakhe kade lizama ngomkhangela kakhulu ebelimthanda kakhulu lamekela izinto eziningi lezo yikho uthe ebhubha ke eseceleni izolo nsizwa amapasi 9 wesithi into yamanga ngama ubhala ngoba besentshela umuntu esesibhedlela uthi hayi nangu Zahara sehambile la kodwa bengingakubelieve lo asengicela sembhala sokusebusuku ukuthi hayi sedlulile ke uZahara. So singathi kwezomculo lapha ungathini ngakho ukudlula kwakhe lo umuntu lo ke wathi kuya ungakhohlwa besilo Brenda Fasi wasichiya kwathiwa sokulolebo madhoso umshaka uyisethatha indawo kaBrenda Fasi wasichiya kodwa nange uZahara siza replace uma sizangena endaweni endimeni kaBrenda Fasi lo lebo madhosa nango ke lasesichile ke ube ngumculi owazi ukucula ozenzela wakhe ongahambelani labanye ebuya ngesilungodwa istyle sakhe esichiyene labanye abaculi njalo uzumculo wakhe ukuthi uthandwa ngabadala uthandwa yintsha uthandwa wonke umuntu labangezwala ukuthi ucula ngani kodwa bebemthanda. So ke ngasikhangela kulomuntu eZimbabwe ngathi ungamfaka kuzinga lika Zahara. Angifuni usola abantu bakithi kodwa hayi iqiniso lihle bengamtholi bakhona bacule ekhaya bacula kakhulu kodwa ngendaba zokuthi ke abalawo ke umchini abalawo ama-producer abalayo imali yokuthi bacindezele asike sithi ithalent ngoba abaculi beZimbabwe bazenzela imculo ngoyimadlana wabatholayo angasatholile ukuthi ngama-producers abasezingeni eliphezulu njenge-South Africa yabona uRobbie Malinga laye washona lakala lo ngokuthula nguye wancisa konke uZahara lento ezinjalo babecula bechaya ama-producers aphezulu ezingeni eliphezulu manje lapha ekhaya babekhona ama-voices balawo njengabo Zahara nabo Brenda Fasi kodwa ke ngendlela ukuthi istudio laba-producers bacindezelanga imali kayikho.